Luka 21 verse 25 na 26, nezenzo 14 verse 21 na 22, na 2 Timothy 3 verse 1 to 4. Kuyawuba netibonakaliso elangeni nasenyangeni nasetinkhanyetini. Emhlabeni tonke tive tiyawufikelwa kudzidzeka nekudzangala. Tesabe kudvungutela nekudvuma kwelwandle nemagagasi alo. Emhlabeni kuyawuba nani? Nekudzidzeka, nani? Nekudzangala. Kutaba khona kudzidzeka, tikhatsi tekudzidzeka netikhatsi tekudzangala, tikhatsi tekuphelelwa ngemandla. Jesu bekakhuluma ke lokho njengento letako, kepha thina lamhla sesiphila khona kusikhathi sekudzidzeka sekuphelelwa ngemandla. Yini lecedza emandla? Ngule tintfo lotibona ngathi atigucuki, tintfo letingathi atisikahle, letingafuni kwedlula, njengelitulu leliduma lingendluli. So kugula lokungapheli, kugula lokungapheli, kuyendlula uphindze ukhanze sekuchamuke lokunye. Simo setemnotho asiso lesikahle, lokhu silapha nje asifanani. Bengikhuluma nalomunye umzalwane, angisube ngisalisho ligama, lokuthi ke nebakithi ngibona ngazuthi lapha kuthiwa inyanga iyaphela, kepha ngathi kude lenibuyela nakwekhaya, asifanani ke. Labanye bajabulile, ngiyamva amen ngala uthi kunjalo. So kuthi labanye bajabulile ngala, but labanye kuthiwa ema-salaries awabonakala kahle, tikhatsi tekudzidzeka. Nawe inyanga iphelile, nawe kumele uye esitolo, lokunye uyakukweleta. So asikhulumi ngelivesi, but sikhuluma ngetikhatsi evesini, tikhatsi tekudzidzeka. Ngoba ubese uyacabanga ukuthi sengidawukwenda njani, sengidawushonaphi. So Jesu watisho letikhatsi. Naku ke lekumele ukuthi ngingakachubeki nje sikunake ukuthi mangabe Jesu watisho letikhatsi, akube kithi lokuthi Nkosi, njalo sengifikile eJordani kwasho bantu, njalo sengifikile kule Jordan, sengewela kanjani? Likhambi angeke lichamuke kuhulumende. That's a showcase. Letikhatsi takhonjwa nguJesu, likhambi ngeke bese lichamuka somewhere else. Lona lo wathi letikhatsi tawufika, bekatshela akhuluma nebantfu, endela ukuthi babe ready to face these times. Akashongo ukuthi awuvele niyawuphela ke mase kufika lapha, akashongo. Ngithanda ligama esingisini lengathi thriving, not surviving. Thriving through these times. Kuphila ngetulu kwaletikhatsi, hayi kuqinisela through, but kuphila about these times. Solo ngiqhubeka esihlokweni sami lengasicala bazalwane. Ungabhala noma ubhala number 3 lamhla, but nje ngidakwena singeniso saleli phuzu lelilandzelako lamhla. Singeniso yona le noma sayisekhathi. Sihloko sayo sithi holding on to the faith through the hard times or hardships or terrible times of our last days. Kubambelela ekukholweni kuletikhatsi leti. Ngisho leti ke lelesikuto letikhatsi leti lesiphila kuto, lekuthiwa tikhatsi tekucakeka ngoba ufuna umsebenzi awukho,
funa umsebenzi awukho. Bana bethu bahamba bayafunza bangena ema-university bahleli nato tonke certificate nema-degrees abo ekhaya. But nalabo labacedzile sibathumela khona bayofundzela batobuya nabo bahlale ne-certificate ekhaya. Tikhatsi tekucakeka. Lithemba lekuphuma kule cycle alibonakali lichamuka. Ngiyakholwa na hulumende udidekile, ngiyakholwa ema-politicians emhlaba emave lamakhulu nalamancane. Everyone is in a state of confusion. Siphuma njani kule simo lesi? Mangabe letimo tisikhanza kumele sale sicalata lolo watisho letikhatsi. Kutsi Nkosi nyalo ke sesifikile la. Kuba mnanzi kanjalo mangabe uhamba ukhonjiswa ngumuntu indlela. Ubambe ucingo uyahamba. Ngiya eNew Haven. Fana ngiyati indlela. Akutshele ukuthi wophuma ushone kuphi. But kuze ungetulahleka you must keep in touch. Sewuyashaya ule kumehlabovu nyalo ke sengila kumehlabovu engakuyatini mehlo. Nyalo sengila. Ngathi ngibona indzaba. Solo niyabutana ukuphi ngoba as long ubona la ukhona khona lolo wathi ngcono utakutshela ukuthi utawahamba njani. uNkulunkulu wathi bona letikhatsi utati kangcono. Utati kangcono. He knows the way that I take. Washo njalo Job. Uyayathi indlela lengiyithathako. Izenzo 14 verse 21 na 22. UPawula naBarnabasi bashumayela livangeli eDebe. Batfola abalandzeli labanyenti. Base babuyela emuva eListra, nase-Ikoniyumi, nase-Antiyoki lesePhidisiya. Baqinisa emakholwa abawakhutsata ekubambeleleni ekukholweni. Babafundzisa ukuthi sifanele sendlule ekuhluphekeni lokunyenti kuze singene embusweni Thank you, waNkulunkulu. Jesus. Amen. Amen. Sifanele sedlule. Sifanele sedlule. Sifanele sedlule. Lokuhlupheka lokunyenti kuletikhatsi sikubona ngani? Kubangwa yini? Lokuhlupheka lokunengi sikubona kucubutela lapha kuTimothy wesibili sahluko 3 verse 1 to 4. Khumbula 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Yes, awufunda lesisi. Khumbula nako emalangeni ekugcina kuyawufika tikhatsi letimatima. Hayi bamba lapho. Bamba lapho. Emalangeni ani? Ekugcina Ekugcina kuyawufika tikhatsi letinjani? letimatima. Letimatima. So ke bazalwane makhona lengatiko ukuthi kumbe ngeke kusebente kangako kutama kugucula letikhatsi kutsi tibe matima. Logo kumbe kungasebenta but I'm not very sure ngoba kubhaliwe kwathiwa titaba khona letikhatsi. Tikhatsi letimatima. So more prayer may not change the times. Ngeke kushintshe lobumatima. But lengineliciniso ngako ukuthi you will go through the times. You will go through the times. You will go through the times. Mangabe kuloko etintweni letinengi lotendile empilweni. Etintweni letinengi lotendile empilweni. Awukatendi tendeka ngoba betilula noma ngoba betithambile. Letinye tato vele nje betilukhuni utesaba. But ngesikhathi usonzela kuto udenda tendeka. Wasuyabona lokuthi hawu sengengcile vele sekwendekile. Kusho ukuthi into lesekhashane kuba likhuni lokuthi engabi takwendeka yini. Kufana nelihlolo, kufana
nestandard bewusesaba kakhulu angathi bewusaba standard bani wena grade bani second awunene ngathi bewusaba khashane kakhulu wena so lo munye esaba ukuthi la ka grade 1 kube ngathi angahlala ka grade 1 isiphelayo ngoba bayasho lapha ka second labangale bathi kuyafiwa ngala ufike la kufiwa khona uphasi kude lovama ukutshela ukuthi ngala kulula kakhulu ngiloyo uthi kumadini ngiloyo kumadini but uyathi kuthini waphasa nala ngesikhathi usekhashane kwabukeka kumadini wathi mase ufikile wakhona kwewela into longekefiki kuyo ngeke ubone ukuthi ungendlula kuyo until you get to it bomatima lofika kubo ugcina uyithola indlela yekuphila through it uyithola ngoba Jesu akashongo ukuthi mase kuvela isikhathi letimatima sibobe sesiyathandaza athi buya Nkosi Jesu watisho letikhathi uthi terrible times yini leyenda letikhathi tibe terrible kubhaliwe ke lokuningi lapho but nje masikhumbutana kuthiwa yini verse 2 uthini Bantfu bayawutitsandza batsandze imali batigcabe batigabatise balulate nkulunkulu ngenhlamba bayoba ngulabangalaleli batali babo bangabongi babete bungcwele babete lutsandvo yes babete lutsandvo bamba lapho ke sis bamba lapho engabe ngivule lona yini ekseni likhona lesilifundzile lathi bantu bayawo ba abusive niyakhumbula people shall abuse yes in New King James no English Standard Version lengiyivulile lo verse 2 uthi for people will be lovers of self lovers of money proud arrogant abusive ngitsheleni asiphili under abuse kulamalanga asiyiboni abuse makuphuma kusasa etindzabeni it's not new katha akusho moya kuthi people shall abuse each other or one another lokuthi moya wathi kutawukwendeka akusho ukuthi asiyekele sithi mosi wakusho moya because akusindo lekahle but lokuba abusive kuba arrogant kuhlukubetana kuhlukubetwa vele washo uNkulunkulu wathi yinto letawukwendeka lithi people shall be ungrateful bantu angeke babonge people shall be unloving letikhatsi tiba matima ngekuthi luthando lubonakala lungekho but banengi bomoja labathunyelwako moja ngilokwetha inhlitiyo netihlathi yini moja at least niyati nekahle kancane so but letino tinenge tiyathunyelwa tisuka kulolu cingo tiyakulolwa emagama lathi I love you asuka ngala ayakulapha but iBhayibheli lithi kutabe kuthi khatsi letithi bantu bede luthando lamagama manengi but luncane luthando ngiko ke mangabe uthole luthando kulamalanga lawa mbonge uNkulunkulu ungathi uyacala uyagcina luthando lusikasi kulamalanga kepha emagama lathi I love you manengi magama la empty ngoba kuthiwa umgcoma longenamandla ubangumsindo mnengi umsindvo
but mawubuka lokukhala kwehlukana kucabana akuhambisani akulingana lo msindo lothi I love you. I love you. Ngiko ke lokwenda letikhatsi tibe madima ngoba you are hoping for love but there is no love. Uyatshela ukuthi ngiyakuthanda angilali nekulala but abuye kusasa athi hey ngibhutse ubhutsa njani. Ngibhutse kuthi akusuye lo wami ubhutsa njani. LiBhayibheli ke lithi letikhatsi titaba madima. Kungako ke cwaya mntwana sekhaya young people cwaya. Mangabe kunemuntu lothi I love you. Hlola ukuthi ngilolo ligcwele yini noma ngilolo lu empty ngoba nalo liyawenda umsindo. Liyawenda umsindo. Nalo lungakudoba lukudobe. When you are expecting love only to find an empty heart. An empty heart. Let khatsi ke tiyawa madima. Ngalama magama ifong kong. Niyathi fong kong. Fong kong love. Copy of love. Copy of love. Luthando lwaka TV. Luthando lwaka TV. Fong kong love. May God rescue our generation from this Fong Kong love. Kungabongi. Tikhatsi letimadini. You do so much, but kude kubonga. Njengaloku Paula makavuka akafunanga ukuthi bobani labamgcobe ngemaji. Nawe ungasabuki ukuthi bobani labagcobe ngemaji. And njengaloku iBhayibheli lithi kuyawubade kubonga. Bantu ngeke babonge. Ungabe nyanyi bantu labangakubongi. Tikhatsi tekungabongwa. Tikhatsi tekungabongwa. Wena ungatsinwa kwenda lokuhle. Noma ungabongwa. Ungahambi ubathethisa za mina ngamendela ungahamba ubalisa. Sikhathi sekungabongwa lesi. Lokhulu uthi Nkosi ngiphila kanjani ngichubeke ngente lokuhle noma ngingabongwa ngalokuhle. Ngiphila kanjani. But wende liqiniso nje ukuthi mntana sekhaya awufike la uthi khona angiphinzi usithi umuntu ube uthatha inyoka ibanza uyithatha uyifaka emlilweni seyesu uyigalela wena. Thola inhlakanipho ukuthi Nkosi ngingenta njani ukuthi ngichubeke ngikwende lokuhle noma ngide liqiniso ukuthi ngisita inyoka noma ngisita but Nkosi ngoba livi leNkosi liyasikhuthada malithi singathinwa kusho ukuthi vele kutawufika isikhathi tekugcina. Tawufika isikhathi tekugcina. Tawufika isikhathi tekugcina. Usithi umuntu ngiyabekisa nje bazalwane usithi umuntu uthi ngafa ngifuna school fees 1-2 umkhanza uhleti lapha eminyango udla longakudli nanawe uhleli lapha 1-2 zowuhleli lapha akusho ukuthi kumele singadli bathandekayo lapha but wena ulambile wathi Nkosi yami kuneke ukuthi ngihambe ngingene lapha esitolo angifane nginike yena awuseniyehlukana 1-2 yena sowuchamka khona la wena awubheke khona kusuka niyabantu angiphi no ungalikhiphi lelo maybe kuye but ungadzinwa kwenda lokuhle. Kadza ababona uNkulunkulu bangena labantu ngikwatshela wena lamuhla
uthi ungadzinwa. 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 Thank you, Jesus. Lord, you are faithful. Yes. Kulama verse lesiwafundzile sengifike ekugcineni bazalwane. Jabulani. Amen ke. Yathi bese siyophuma nga1 lamhla lalela nje. 5 minutes. How do you go through? Sifundzile 2. Kuzenzo 14 isifundzile. Paula na Barnabas babakhuthata. Kuletikhatsi letetimadima tekungathandwa tekungabongwa. Thola umkhuthati. Get an encourager. Bani nemuntu lotakukhuthata. Bani nemuntu lotakukhuthata. Timoto ngaba tsahambi kube kude emagaraji. Ngaba tsahambi kube kude lathi phanjwa khona mase kuphuma umoya. Nawe thola abantu labatakukhuthata ngesikhathi ukwende konke lokuhle. Wangabongwa. Thola labatakukhuthata ngesikhathi wena sewufika lapho uthi khona angiphindzi thola labatakukhuthata. Thola ungakwadela labangabongi cha. Thola labatakukhuthata badi bakhuthati bakho. Bo Paula na Barnabas basho ukuthi hayi ngeke you are not going to experience hard times. Ngeke banenya batanithanza bonke hey bachamuka bathi we are here to encourage you. Kumele sedlule ngiyawathanza lawo makhaya. We must go through. We must go through. We must not end in suffering. We go through. Sendlula khona. Sendlula khona. Kuze wedlule khona ke udzinga labatakukhuthata kuze wedlule khona. Ngiyathi sengathe number 2 kuze ngitovale. Labanye bena ayinonke bazalwane. Number 2 kuzenzo 27 verse 20. Ngifundzele lapho nje sisi. Kwaba ngemalanga lamanyenti singaliboni lilanga netinkhanyeti. Nesiphepho saqhubeka nekucinisa kuhusha. Saze saphelelwa nalithemba lekuthi singaphindze siphile. Saze saphelelwa lithemba lekuthi singaze siphile. Uyasibona esigodzi sempela amandla. Labanye baphelelwe lithemba ukuthi bangahle bayothola umsebenzi futhi. Labanye kude lithemba lekuthi umendvo ungahle ube khona. Labanye kude lithemba lekuthi ibhizinisi ingahle ivuke. Sikhathi sekuphelelwa ngemandla. Sikhathi sekuphelelwa ngemandla. But naku ke lokwesibili mase ufunza uchubekela endasi la ngeke ngifunze khona bonke ku21 emva kwemalanga singasafaki lutho. Paula wasukuma wema emkhathini wathi mathotha kube nangilalela. Verse 23. Ngobe kulobusuku lamhlingilosi yaNkulunkulu lengiwakhe nalengimkhondako ime eceleni kwami yathi ungesabi Paula ufanele ume embi kwaKhesari. Kwesibili thola livi kumuntu longekho kulesimo lokuso. Thola livi lelivela kumuntu longekho kulesimo lokuso. Loku obvious uNkulunkulu. But uNkulunkulu usebenza ngebantu. Uyabona ngabe kulimela ibhizinisi yakho. Wathola umuntu lofile naye ebhizinisini. Nifakanye kanye. Ngiyakutshela impela. Wangathengelwa ilanga lonke. Wasucoca nalo ngathengelwa ilanga lonke. Iphelile indzaba kusasa kulukhulu ikuvukela khona. Ayi nami ngihleli ngala ngabe bathe ngisho sengishibhisile ngehlise nga 50%. Hawu wena wehlise nga 50 mina nga 70%.
kusasa anibuyeli. Thola umuntu longekho kulesimo lokuso wena. Yindzaba yebantwana, wathola lo munye lo hlupheke ngebantwana njengawe. Niyawubavalela esihogweni bantu benu. Sekuyawuthi bonela. Thola lo kulesinye simo. Usho njalo Paul. Yebo bese liphelile lithemba. Singasabona. Ngazabona umfana wami lapha Nkosi yami lendlela ngibuka ngayo ngathi uthi usho njalo umfundisi. Yes my son. Yes my son. Thola lo munye lo saganiwe. Lo uzofuna kuganwa kepha uphixoxa nalabo ehlulekile. Hey! Ingehlulile le ntombi. Ingehlulile le ntombi. Ngiko ke vele ngeke uzugano ngoba uxoleka awuhambe kunaba la sebaphasile. Aweke la baphasile. Thank you Jesus. So Paula uthi le live lelafika belingachamuki kulabantu lanabo agwedla nabo. Wachamuka ingelosi yenkosi. Yathi through it all you will get to your destiny. Noma niyawufika ngemaplango but niyawufika. Noma niyawufika seniphundlekile ningenalutho. Nitawulahlekelwa ngileni nako but ngenilahlekelwe ngulokukini. Kulomhlaba konke lonako kungendeka kube shaken kukulahlekele kepha ngeke ulahleke umphefumulo wakho. You will never lose your soul. Ungeke ulahlekele umphefumulo wakho kushini kusho ukuthini? Kusho ukuthi you have another opportunity to start all over again. Lithuba lisekhona ukuthi ungacalela phasi futhi. Amen. Ngicela sisukume ke bathandekayo. Ngicela selule tandla tethu njengebantu labemukelako. Inkosi yethu yinhle, inkosi yethu iyasithanda. Inkosi yethu ingimela usilomuhle ngenxa yekwelusa wena. Thank you Jesus. Njengaloku live lenkosi lithi baba kuthanda bathi sifanele kwendlula edenhluphekweni. Dinhlupheko akusiso nani sephetho. Kepha sedlula khona. Sephetho sakho solosimile lesimiswe uNkulunkulu. Jesu wedlule enhluphekweni bathi bekamiselwe sihlalo lesiphakeme. Abemiselwe ligama leliphakeme kwedlula lonke emagama. Kepha wedlula enhluphekweni. Nawe uyendlula. Yebo lobulukhuni bukhona butaba khona but uyedlula. You are going through. You are not dying but you are going through. Thank you Jesus. Babe ngekwelivi lakho akube liqiniso ukuthi nanga umntwana wakho is just going through. It's just going through. And that through it all utawufunza ukuthi kuyedluleka, kuyaphileka. Ngoba wena ukhona unaye. Babe longcwele, I commit your dear little ones to you. Ngibanikela kuwe. Nakolo live lakho lenemandla. Ngoba wena uyakwathi kuholana, umhole umuntu through and through. Lokho Nkosi ngiyabonga ukuthi kutawuphatheka ngeliqiniso. Thank you Jesus. May your blessing be in abundance upon each of your little ones. And Lord, thank you for shining your face upon your dear little flock. And thank you for blessing them and giving them your peace and life forevermore. Asimniketele thumo nemsindo wegcina.